guys, kita mau dokteran di Kaliwungu sama ciwi-ciwi SMA Kendal. Oke, cek. Hai Lur, kita mau dokteran Lur. Hai Lur, kita mau dokteran di Kaliwungu. Wow, mantap guys. Undi. Sapa sing meh tumbas? Wajahe ora ketok iki. Natannya Macet tuh. Wih, ini enak ya. Berapaan Pak? 5.000, 10.000. Oh, mau yang berapaan? 5.000. 10.000 pakai bobot dulu. 5.000 banyak anaknya yuk. 5.000 ya? Oh, 5.000. Golongannya rajin lah. Wah, anaknya sak mono kayak piye. Hah? Halo, anaknya akeh meni. Wah yo. Dokteran di Kaliwungu, Masjid Agung. Wah, mantap guys. Yang haus. Ini HP ini rada ngerekam. Yang haus. Ayo pada makan apa ini? Makan apa adik-adik? makan es krim. Oh, makan es krim. Wih, ono yuyu. Oh yuyu niki dok anu mimi ya. Oh, dok mimi. Mimi niku. Niki mimi. Dok mimi. Wih. Oh memang enak kita. No. Wah. Wih. Berapa Mas? Arep ora? Mantap. Weh, toko iki murah. Iki apa jenenge? Telepon Mas. Klepon. Enak iki. Terus sak bungkus pintenan, Bu? 3.000. Lu tuku bareng-bareng tuku 10.000 wae. Tumbas 10.000, Bu. Pripun? Nggih. Halo. Siapa namanya? Oh.
Woi, yang haus. Wis, sate. Wih. Mbak. Jajan sik penting. Sing penting jajan sik. Wah, rame nih. Wih, kedina aku sekarang pedalin. Wih, kita kamu sih. Loh, kene tutup rono kae. Metu kae. Sene. Wih. Ono sing gedhi. Apa ki? Ndok mimine gedhi. Toko ki ora. Meh toko ki ora. Wah, enaknya. Meh toko ora. Mbak dia mek kembar. Tumbas klepon. Wah, kleponnya mantap-mantap, guys. Klepon Kaliwungu. Kaliwungu ini pundi, Bu? Wah, mangke medal YouTube lho, Bu. Kali Bu sinten? Bu Yani. Wah. Bu Yani cantik. Wah, mantap. Asik. Terima kasih. Nggih, uangnya iki, Bu, nggih. Sama-sama. Nggih, Bu. Weh, Gua pasukanku tak kon jerit kalah. Weh. Mantap, Bu. Yang goreng. Halo Mbak E. Oh, ini pasar sore ya, aku kenal. Wah, puas. Tuku apa menang iki? Ramenya, guys. Ning di. Ayo.
Tandan. Ya sabi na ya pas Ayo, 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 ayo. Wes. Yang haus, yang haus. Wes. Ya, bapaknya. Masih. Wah.